Noheli nziza n'umwaka mushya muhire ku bakunzi ba Floristox, namwe mwese mutemera iby'iminsi mikuru mbifurije kugira iminsi myiza mu gihe turi gusoza uyu mwaka wa 2024. Icano yacu yiyemeje kugira ngo tugezeho amakuru atandukanye agezweho. Turakataje inkuru igezweho cyane ubu ngubu ni inkuru ya Donald Trump. Donald Trump ubaye perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse arongera aba perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko aherutse gutorwa muri uyu mwaka, akaba anitegura kuba perezida noneho bya nyabyo ari mu kazi muri 2025 kwezi kwa mbere. Uyu Donald Trump ukimara kumva iryo zina, ndabizi bamwe baramukunda abandi ntabwo bamukunda. Kubamukunda akenshi bakunda kuvuga yuko uyu mugabo ari umugabo uvuga ijambo akararaho nk'umugabo. Abandi nabo bamwanga bakunda kuvuga ko ari umugabo udakunda Afurika, ukunda kuyivugaho nabi cyane. Ibyo rero bigatuma abantu bamufata mu buryo butandukanye. Rero kandi akaba ari umugabo ukunda kuvuga amagambo yahuranije. Nk'uko kwahuranya kw'ayo magambo bikaba bishobora kuba byakomeretsa abantu benshi. Mu rugero, hari Donald Trump yigeze kuvuga ngo Afurika byibura ikeneye imyaka 100 kugira ngo ibe yatera imbere. Urumva ko ibi ni ibintu niyo wabona bitekereza ntabwo wabasha kubivugira mu bantu. Ariko Donald Trump yaritiruye arabivuga ibyo bintu, arabivuga avuga ko ariko bigomba kugenda. Kwibaza ibihugu bimaze imyaka bibaho akavuga yuko ntawo biragera ahubwo bikeneye imyaka 100. Ibyo ngibyo biragoye ko abantu benshi bashobora kuba bavuga iryo jambo. Donald Trump yigeze avuga ko ibihugu bya Afurika bimeze nk'umwanda. Ibyo nabyo yarabivuze Donald Trump. Ubwo ababivuga bitewe n'ikintu runaka ashaka kuvuga, bitewe n'icyo ashaka kwigisha, ariko akabivuga yahuranya. Yavuze rero yahuranya muri ubwo buryo, abantu benshi bahita bamufata nabi. Bya bindi avuga yuko yigeze navuga ko intambara y'Uburusiya na Ukraine agomba kuyirangiza mu masaha 28. Ibaze nawe intambara imaze igihe kinini, dore ko kuva mu 2014 iyi ntambara yari yatangiye, ariko Donald Trump we aravuga yuko nk'aya masaha uri kumva kino kiganiro cyanjye ni kugeza ejo azaba yarangije iyo ntambara ikabirarangiye burundu. Ibi rero ni ikibazo abantu bakomeza bibaza kuri Trump, kubera ko amagambo akunda gukoresha, ndetse ayo magambo agahita yashyira mu itangazamakuru akabashyira ku mbuga nkoranyambaga. Muranibuka yuko uyu mugabo bigeze kumukura ku rubuga rwa X, ariyo yahoze yari Twitter. Ibyo rero bigaragaza ko Donald Trump ari umugabo uvuga ibintu akabivuga bitewe n'impamvu, agashaka yuko bitajya no mu itangazamakuru. Ibi rero bituma abantu benshi bakomeza kumwibazaho, bakavuga ati se uyu mugabo bitebye. Ariko hari ababimukundira n'abatabimukundira. Impamvu rero tugiye kubabwira ingingo zimwe na zimwe abanyamakuru batandukanye bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye bamubaza ejo tariki 16 z'ukwezi kwa 12 2024. Ibi babimubarije iwe i Florida, Mar-a-Lago, aho n'ahantu akunda gutangira imbwirwaruhame abwira ibyo atekereza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ku bintu bitandukanye. Donald Trump batangirira bamubaza mu bitandukanye, bamubaza mu bijyanye mu gihugu cye, bamubaza hanze y'igihugu, ibyo byose agira icyo abivugaho. Batangiye bamubaza kuri drone zimaze igihe ziri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo drone zikaba barazibonye abaturage zica hejuru mu kirere, 1, 2, 3. Abaturage babyibaza baravuga ati ibi ni ibiki? Dore ko muri kiriya gihugu abaturage babo bazi uburenganzira bwo kuba bagomba kuba ikintu cyose bakimenya. Ibi murabizi ko no mu Rwanda icyambere ari amakuru. Abaturage rero bifuza ko ikintu cyose bagomba kukimenya kibera muri kiriya gihugu. Bamubajije impamvu leta itigeze isobanura ku bw'izo drone zaciye hejuru, ntibagire icyo babasobanurira kuko ibyo bintu byabakuye umutima cyane. Ibyo rero ntabwo bigeze bagira icyo babimusobanuriraho. Dore ko icyo gihe abasenateri cyane cyane abo mu bademokrate bahise babaza FBI, barabibaza n'izindi nzego zishinzwe umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basobanure ibijyanye n'izo drone. Ariko bose ntabwo bigeze basubiza, nta kibazo, nta kintu kimwe bigeze basubiza. Hari n'abakeka yuko wenda bishobora kuba ari Iran yazanye izo drone, ariko nta na kimwe basubijwe. Hari n'abamihuje nanone na baro yigeze kubanywa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bavuga bati ibi nabyo byaba ari bya bindi bigarutse, ariko ibyo byose ntabwo babisubijwe. Donald Trump nawe rero mu gusubiza yavuze ati kuko ibyo bintu byarabaye
na guverinoma irabizi. Rero guverinoma kuba ibizi icyo ngicyo kirahagije, irabizi kandi iri kubikurikirana, izabaha amakuru, ariko nta makuru igeze atangaza. Avuga ko atangaza amakuru kuko hari abanzi benshi wenda aya makuru bashobora kuba bayakoresha. Icyo kiba kirasobanutse. Donald Trump yongeye kubazwa nanone, dore ko hari abanyamakuru babaza bakamubaza bamaza ku kindi kibazo, bamubaza ku bijyanye n'umuntu nanone yashyizeho ushinzwe ubujyanama mu bijyanye n'ubuzima. Uyu mugabo rero